Yes, banyarwanda bari Rwandakazi nongeye kubasura nshuti bakunze bacu modema kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe demo gukenerwa kugenda tukugezaho aho uragiye atandukanye, nizere ko umeze neza nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda fresh. Yes, nibisanzwe rero turigaruke muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu imiriro ishorongera mwuka byara mu Nyarugenge, ibintu birakomeye cyane harahiye. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu imanuye umutoza uremereye cyane, umutoza ufite CV, umutoza ukomeye cyane, umutoza uremereye ndetse n'abakinnyi b'ibikura nkota bakomeye cyane guturuka mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse n'umutoza wamaje ko wumvikana n'ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu umunyarigentine ukomeye cyane. Tugiye kurebera byinshi kuri uyu mugabo ndetse n'icyo aje gukora muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Turaza kureba umukinnyi w'umunya Burkina Faso ukomeye cyane uremereye cyane waje kuba yakinana na Cheikh Djibril Watara yaje kuba yababwira ko ari umukinnyi uremereye cyane, ari umukinnyi uraza kumufasha mu gutsinda ibitego muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, cyangwa se akaba ari umukinnyi uje kuba yafasha ikipe ya APR mu kugera mu matsinda. Ngera no nkomeje gukonfirma ko ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu uyu mwaka igomba kugera mu matsinda. Sinzi nawe nk'umukunzi wa APR cyangwa se nk'umukunzi wa siporo muri rusange ukuntu uri kubibona uburyo Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu uyu mwaka iri kwiyubaka biteye ubwoba, ibintu birakomeye cyane. Uva ku bintu by'amakuru cyangwa se uve no ku makuru y'abafana n'amagambo bari kugenda baterana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ngasenga ikipe ya APR irimo okugura umukinnyi nka Iraguha Haji muri abangabo nziza Pacifique, ngabo nibo barabajyana mu matsinda. Tega amatwi, fata agatebe wicare muganirire aba bakinnyi imanuye bakomeye cyane. Abo ngabo ba Pacifique ngabo nziza muri ko kuvugana na ba Iraguha Haji n'aba bencher n'abo kuzuza squad player. APR imanuye ibikura nkota biremereye cyane, ntabwo waza n'umutoza uremereye cyane nka Mikel Gamondo umunyarigentine uremereye nurangiza ngo muzanire umuwinga uri kuwaya nka Iraguha Haji. N'abanya Burkina Faso baremereye cyane ndetse n'abanya Cote d'Ivoire bagiye kumanuka i Nyarugenge, induru ziravuze. Murajya hehe APR? Bakunzi ba Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, mwigire no tuganire ku ikipe yanyu irimo kwiyubaka uko bukiye nuko bwije, iri kugenda impanura intwaro umunsi ku munsi. Tujya kurebera byinshi hamwe n'umugabo Mikel Gamondo umunyarigentine ugiye gutoza ikipe Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ese yaje gukora iki muri ekipe? Ese uyu Rita izamu w'umunya Burkina Faso we waranzwe cyangwa se waje kuba watangwaho amakuru na Cheikh Djibril Watara we yakoze ibiki? We aje kuba yahindura iki muri Nyamukandagira kikarasa imitutu? Ese APR ni bande iraza gusora cyangwa se iraza kubura bande irakwinjiza bande? Byose ugiye kubimenyera muri kiganiro tugiye kubana mu gihe kingana n'iminota igera ku 8 yose, umenya za ndani zino kugenda zivuga muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Nyaboneka niyo byiza kuri channel rero wowe nk'umukunzi wa Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ntugende udakanze kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news yose yo muri APR uzajye uyibona mu bambere. By'umwihariko nk'ubwo turi mu matransfer mo kugenda avuza ubuha hariya mu Nyamukandagira kikarasa imitutu, ndavuga APR. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu iraje none izagikandagiramo, sinzi niba izazirasa imitutu gusa, sinzi ibintu tuzongeraho kuko ikipe ya APR yaje mu isura nca, yaje mu isura iteye ubwoba cyane y'abakomanda. APR muri hehe? Mumanuke muri comment mwandikemo ngo APR. Bakunzi ba Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu muri hehe ngo tuganire ku ikipe yanyu. Yes, mboreka duhere rero ku kijyanye n'umutoza. Ndabizi mwese niho mukomeje gutega amatwi, mukomeza kumva ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ese iby'umutoza bye byaba bimeze bite? Ndagira ngo babyere ko mu minsi yashize ikipe ya APR yarimo kuganira n'umunyarigentine na Tunisia na Piri Maruru, we yaje kuba yabaca amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Ariko ndagira ngo mubwire ko uyu Mikel Gamondo yatoje ikipe ya Young Africa, yatoje amakipe agiye akomeye hano ku mugabane wa Afurika, yaje kuba yakumvikana n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu kuyo na Piri Maruru yashakaga. Uyu nguyu we yahise afata kimwe cya kabiri cyayo. We yasabaga miliyoni 100
ariko uyu nguyu we yisabiye miliyoni 50 z'amadolari. Ubwo urumva ko ibintu biroroshe cyane. Uyu nguyu we bahise bakubitanira mu murongo namukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ati nta kindi rero turagukubita miliyoni 50 z'amayero wizanire staff yawe, ariko turagusigiramo umutoza w'umwungiriza ari we Ndori, umunyarwanda urasigara muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, watojeje imikino igera kuri 3 agatwara ndetse n'igikombe cya shampiyona hariya muri Nyamukandagira. Uyu mutoza rero nka 80% ndagira ngo mbabwire ko ibintu byamaje kuba abyarangira, igisigaye ari kugera i Nyarugenge ndetse na staff yose ngo dore ko arahita yizana bagatereka umukono ku masezerano, imyitozo gahita itangira mu gihe kitarenze iminsi 3 ngo dore ko bari kwitegura pre-season. APR ishaka kujya mu bihugu byo hanze ikaba yakora pre-season igakina n'ama equipe agiye akomeye hano ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabo rero bitarenze iki cyumweru araza kuba yageze i Nyarugenge ndetse n'abungiriza be abaza gutereka umukono ku masezerano kugira ngo bahite banatangira imyitozo. Abakinnyi baremereye bo abenshi nka 80%, abakinnyi benshi bamaje kuba batereka umukono ku masezerano. Igisigaye ni ukubona ikipe APR igenda itangaza umwe kuri umwe kubera ko ibiganiro byarakozwe ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye, haba muri Burkina Faso bagiye bagerayo, hehe hose abakinnyi bagiye babazana batereka umukono ku masezerano. Igisigaye ni ukugenda batangaza rero umwe kuri umwe. Reka tugaruke ku nkuru rero irimo kugenda igaruka muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Uwitwa Ruboneka aravugwa mu ikipe ya Azamu ndetse na kapiteni Niyomugabo Claude. Aya ni amakuru rero ataraba confirm, ndetse n'umunyezamu Paveri nze nawe uri kugenda avugwa muri Tanzania, ni Sumaile Pichu nawe uri kugenda avugwa hariya muri Tanzania. Yes, ngaho nguko rero izandani ziri kugenda zivuga, ariko amakuru aragaruka avuga ko Sumaile Pichu agomba akongererwa amasezerano. Izo zose ni zandani tujye kugenda tubacukumburire turebe uko biraza kuba bimeze, turagenda tubabwira buri kamwe. Kandi wowe guma kuri Cardinal TV ukande kuri buto ya subscribe kugira ngo utaza kuba wacikwa n'amakuru araba agezweho. Nyaboneka comment yanyu irakenewe omore iyi nkuru. Reka mashimire namwe twanye muri amakuru agezweho muri aka kanya. Reka twongere gusubira mu masaha ari imbere. Nge mwari kumwe nitwa Pacifique, ndabakunda cyane, mukomeze kugira byiza aho muri hose, anisere ko mumeze neza. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.